Koliko je srpska srednjovekovna država bila blizu pokatoličavanju? Koji su bili interesi Vatikana na ovom delu Balkana? Šta su srpski vladari nudili, a šta tražili od papskih izaslanika? I da li je ostanak uz istočno hrišćanstvo bio pitanje vere, državnog interesa ili vešte diplomatije? Ovo je priča o jednoj od najvažnijih diplomatskih borbi srpske srednjovekovne države. – 1054. godine dolazi do velikog raskola kojim se dotadašnja jedinstvena hrišćanska crkva deli na zapadnu i istočnu. Tokom 11. i 12. veka na Balkanu granicu između dve crkvene sfere dodatno oblikuju Ohridska arhijepiskopija i Barska nadbiskupija. Tako su pojedine oblasti bile povezane sa Carigradskom patrijaršijom, dok su preko primorskih crkvenih središta održavale veze sa rimskom stolicom. Stvaranje i jačanje srpske države za vreme Stefana Nemanje odvijalo se u vreme vladavine vizantijskog cara Manojla I Komnina. Vizantija je tada predstavljala najmoćniju silu na Balkanu. Njena politička snaga doprinosi jačanju istočnog crkvenog uticaja, a u tom periodu Raška episkopija prerasta u najvažnije versko i političko središte Nemanjine države. Prema srednjovekovnim izvorima, Nemanja je u Zeti, još kao dete, bio kršten po latinskom obredu, dok ga je kasnije, po dolasku u Rašku, tamošnji episkop ponovo krstio prema istočnom obredu. To ne znači da su njegove veze sa Rimom bile prekinute. Izvori svedoče da je darivao katoličke crkve u Bariju i Rimu, dok je u okviru svoje države vladao i oblastima u kojima je značajan deo stanovništva pripadao katoličkoj veri. Posle Nemanjinog povlačenja sa vlasti, odnosi Srbije i Vatikana ulaze u novu fazu. Njegovi sinovi vodit će mnogo neposredniju diplomatsku politiku prema samom Rimu. Najstariji Nemanjin sin, Vukan, rođen je u Raškoj, gde je odrastao u duhu istočnog hrišćanstva. Oko 1190. godine dobija na upravu Zetu i primorske oblasti, gde je stanovništvo vekovima bilo povezano sa latinskim zapadom. Da bi učvrstio svoju vlast među primorskim gradovima, poput Kotora, Bara i Ulcinja, prihvata katoličku veru i počinje da koristi titulu kralj Duklje i Dalmacije, time nastavljajući tradiciju ranijih dukljanskih vladara poput dinastije Vojsavljevića. Nakon što je Stefan Nemanja 1196. godine presto ostavio mlađem sinu Stefanu, Vukan svoju diplomatiju usmerava prema Rimu. Već 1198. obraća se papi Inoćentiju III, izražavajući odanost rimskoj stolici i tražeći da pošalje svoje legate radi sprovođenja crkvenih reformi. Papa mu odgovara kao zakonitom kralju Duklje i Dalmacije, čime potvrđuje njegov vladarski položaj u očima zapadnog sveta. Za papstvo je Vukan predstavljao važnog saveznika preko kojeg je moglo da učvrsti svoj položaj na zapadnom Balkanu. Vukan istovremeno nastoji da katoličku crkvenu organizaciju u svojoj državi oslobodi zavisnosti od Dubrovačke nadbiskupije. Uz saglasnost pape, Barska biskupija uzdignuta je na viši rang, a Bar postaje glavno katoličko crkveno središte njegove države. Ne mireći se sa činjenicom da je vrhovnu vlast nasledio njegov mlađi brat Stefan, Vukan sklapa savez sa Ugarskom i Rimom. Uz pomoć ugarskog kralja Emerika 1202. godine osvaja Rašku i preuzima vlast. Međutim, njegova vladavina traje kratko. Uz pomoć bugarskog cara Kalojana, Stefan do kraja 1204. godine ponovo osvaja presto. Koliko je Vukan bio povezan sa papstvom, pokazuje njegovo pismo papi Inoćentiju III iz 1199. godine.
U tom pismu Vukan optužuje bosanskog bana Kulina da štiti jeretike. Posledica toga bila je papska istraga koja je dovela do Bilinopoljske izjave 1203. Tada se Kulin ban obavezao da će uskladiti svoje delovanje sa zahtevima Rimske crkve. Dok je Vukan pokušavao da do vlasti dođe uz pomoć Ugarske i Rima, Stefan Nemanjić vodio je sopstvenu diplomatsku politiku. Početkom 13. veka političke prilike na Balkanu značajno se menjaju. Posle četvrtog krstaškog pohoda, Venecija postaje jedna od najuticajnijih sila na Jadranu. Stoga Stefan dodatno učvršćuje veze sa Zapadom ženidbom Anom Dandolo, unukom venecijanskog dužda Enrika Dandola. Prava prilika za dobijanje kraljevske krune ukazala se 1217. godine, kada je ugarski kralj Andrija II. Krenuo u krstaški pohod. Stefan tada šalje izaslanike papi Honoriju III. Gde traži i dobija kraljevsku krunu. Ta kruna predstavljala je potvrdu Stefanovog vladarskog dostojanstva od strane Rima. Prema najzastupljenijem mišljenju među istoričarima, krunu je u Srbiju doneo papski legat, a samo krunisanje obavljeno je po rimokatoličkom obredu. Međutim, prihvatanje kraljevske krune nije značilo i napuštanje pravoslavlja. Stefan je ovim potezom pre svega želeo da potvrdi kraljevsko dostojanstvo Srbije i učvrsti njen položaj među evropskim državama. Već 1220. u pismu papi Honoriju III. Stefan se potpisuje kao krunisani kralj, nastojeći da održi dobre diplomatske odnose sa Rimom. Dok je papa Honorije III. Očekivao dalje približavanje Srbije Rimu, Sveti Sava gradio je sasvim drugačiji put. Već 1219. godine u Nikeji uspeva da izdejstvuje autokefalnost Srpske crkve i postaje njen prvi arhijepiskop. Na taj način Srbija je u razmaku od samo 2 godine dobila priznatu kraljevsku krunu i autokefalnu crkvu, čime je pitanje njene crkvene samostalnosti bilo rešeno mimo Rima. Prema najzastupljenijem mišljenju među istoričarima, oko 1221. godine Sveti Sava u Žiči ponovo kruniše svog brata Stefana, ovoga puta po istočnom obredu. Iste godine u Žiči je održan i veliki državno-crkveni sabor. Prema srednjovekovnim izvorima, oni koji su prihvatili učenja, koja su u tadašnjoj pravoslavnoj tradiciji smatrana nepravovernim ili su bili povezani sa latinskim obredom, pozivani su da javno ispovede pravoslavnu veru. Nakon toga, primani su u puno zajedništvo sa Srpskom crkvom kroz čin miroposvećenja. Domentijan, autor žitija Svetog Save, beleži da je Sveti Sava one koji nisu prihvatali odluke sabora udaljio iz zemlje, dok je one koji su prihvatili pravoslavno učenje primio u crkveno zajedništvo. Sabor u Žiči predstavljao je završni korak u učvršćivanju samostalne Srpske crkve i države. Međutim, sticanjem autokefalnosti nisu završeni odnosi Srbije i Vatikana. U narednim decenijama oni će postati mnogo složeniji. Tokom 30. godina 13. veka, papa Grgur IX. Sve veću pažnju usmerava ka Bosni, gde je papstvo smatralo da se širi takozvana patarenska, odnosno bogumilska jeres. Kako bosanski banovi nisu uspeli da uspostave crkvenu kontrolu koju je Rim očekivao, papa se odlučuje za oružanu intervenciju. 1234. godine izdaje papsku bulu kojom poziva na krstaški pohod protiv Bosne. Učesnicima obećava iste duhovne povlastice koje su dobijali učesnici krstaških ratova u Svetoj zemlji, a vođstvo pohoda poverava ugarskom hercegu Kolomanu
brat ugarskog kralja Bele IV. Već 1235. ugarska vojska ulazi u Bosnu. Rat traje nekoliko godina i ostavlja teške posledice po celu zemlju. Bosna postaje jedno od glavnih poprišta sukoba između papstva i lokalnih vladara. Bosanski ban Matej Ninoslav pruža otpor, ali je prinuđen da se povuče pred znatno nadmoćnijom vojskom. Za Srbiju je ovaj razvoj događaja predstavljao ozbiljan razlog za zabrinutost. Krstaška vojska nalazila se u neposrednoj blizini srpskih granica, dok je papstvo tokom pohoda nastojalo da ojača i ugarski crkveni uticaj u celoj Bosni. Takav razvoj događaja mogao je predstavljati pretnju i srpskoj državi i njenoj samostalnoj crkvi. Svestan da bi se krstaški pohod mogao proširiti i na srpske zemlje, kralj Vladislav svoju spoljnu politiku usmerava ka Bugarskom carstvu. U to vreme Bugarskom vlada Ivan Asen II, jedan od najmoćnijih balkanskih vladara koji je nakon pobjede kod Klokotnice 1230. značajno proširio svoj uticaj. Savez je dodatno učvršćen Vladislavljevim brakom sa Beloslavom, ćerkom cara Ivana Asena II. Ovim političkim savezom Srbija je dobila snažnog saveznika, što je predstavljalo važan faktor odvraćanja od mogućeg ugarskog napada. Za razliku od svojih prethodnika, tokom Vladislavljeve vladavine gotovo da nema značajnih diplomatskih kontakata sa samim Rimom. Spoljna politika Srbije u ovom periodu bila je prvenstveno oslonjena na pravoslavne države Balkana. Na taj način, prvi put od sticanja kraljevske krune 1217. Srbija svoju spoljnu politiku gotovo u potpunosti odvaja od diplomatskih odnosa sa Rimom. Veliku ulogu u bugarsko-srpskom savezništvu imao je i Sveti Sava. Tokom svog poslednjeg putovanja boravio je u Trnovu, tadašnjoj prestonici Bugarske, gde je održavao bliske veze sa bugarskim carem i crkvenim vrhom. Upravo tamo Sava i umire 1236. godine. Njegovo telo najpre je sahranjeno u Bugarskoj uz velike počasti. Već naredne godine kralj Vladislav uspeva da od cara Ivana Asena dobije dozvolu da mošti Svetog Save budu prenete u Srbiju, u manastir Mileševu, svoju zadužbinu. Prenos moštiju dodatno je učvrstio ugled Srpske pravoslavne crkve i kult njenog prvog arhijepiskopa. Dok se Srbija oslanjala na savez sa Bugarskom, događaji u ostatku Evrope potpuno će promeniti odnose snaga na celom Balkanu. Krstaški pohod protiv Bosne prekinut je iznenadnim događajima. 1241. godine Mongoli prodiru u Ugarsku i nanose joj težak poraz. Ugarska je bila primorana da svu pažnju usmeri na oporavak sopstvene države, čime je prestao i neposredni pritisak na Bosnu i Srbiju. Nakon učvršćivanja saveza sa Bugarskom i prenosa moštiju Svetog Save, odnosi Srbije i Vatikana ulaze u mirniju fazu. Opasnost od papom podržanog vojnog pohoda na Srbiju više nije predstavljala neposrednu pretnju. Međutim, taj period neće dugo trajati. Već za vreme kralja Uroša I, odnosi Srbije i Vatikana ponovo će postati veoma aktivni. Kralj Uroš I bio je oženjen Jelenom Anžujskom, plemkinjom iz zapadnoevropske dinastije Anžu, koja je održavala bliske veze sa papstvom. Pape su joj u više navrata upućivale pisma, hvaleći njenu pobožnost i podstičući je da utiče na svoju porodicu, naročito na sinove Dragutina i Milutina, kako bi se približili rimokatoličkoj crkvi. Kraljica Jelena bila je ktitor pravoslavnih manastira, ali je pomagala i katoličke ustanove u primorskim gradovima poput Kotora, Bara i Ulcinja. Uprkos tome, kralj Uroš I ostao je dosledan zaštitnik Srpske pravoslavne crkve. Tokom njegove vladavine izbio je i spor
između Barske i Dubrovačke nadbiskupije oko crkvene nadležnosti nad katolicima u primorskim oblastima Srbije. Dubrovačka nadbiskupija nastojala je da svoju vlast proširi i na Bar, ali se Uroš I tome odlučno usprotivio. Prema srednjovekovnim izvorima, prilikom dolaska papskih predstavnika došlo je do ozbiljnog sukoba sa Uroševom vlastelom. U jednom od izvora zabeležene su i reči: "Šta je papa? Naš kralj Uroš, nama je papa." Uroš I bio je spreman da zaštiti i katoličku crkvenu organizaciju kada je smatrao da je ugrožen njen položaj u okviru njegove države. Ovaj spor pokazuje da su odnosi Srbije i Vatikana u 13. veku bili znatno složeniji od prostog sukoba između pravoslavlja i katoličanstva. Ali upravo za vreme njegovog sina Milutina oni će ući u svoju možda i najsloženiju diplomatsku fazu. Početkom 14. veka Srbija se nalazila u veoma složenom položaju. Milutin je bio u sukobu sa svojim bratom Dragutinom, koji je imao podršku Ugarske i dela katoličkog sveta. Istovremeno, morao je da čuva tek osvojene teritorije od mogućeg vizantijskog protivnapada. U takvim okolnostima, Milutin 1303. godine uspostavlja vezu sa papom Benediktom XI. U pismima izražava spremnost da razgovara o približavanju rimokatoličkoj crkvi, očekujući za uzvrat političku podršku i zaštitu od svojih protivnika. Papa je ovu ponudu dočekao sa velikim očekivanjima i u Srbiju uputio svoje legate kako bi pregovori bili privedeni kraju. Međutim, do sklapanja unije nikada nije došlo. Ubrzo je umro papa Benedikt XI, a Milutin je u međuvremenu uspeo da popravi svoj politički položaj, pa su pregovori jednostavno zamrli. 5 godina kasnije, politička situacija na Balkanu ponovo se potpuno promenila. 1308. godine pregovori između Srbije i Vatikana o crkvenoj uniji ponovo su otvoreni. Na zapadu se tada stvarala velika koalicija sa ciljem obnove Latinskog carstva i proterivanja Vizantije iz Carigrada. Na njenom čelu nalazili su se francuski princ Charles od Valoe i papa Kliment V. Milutin je procenio da bi Srbija mogla da se nađe na putu ove vojske. Zbog toga ponovo otvara pregovore sa samim Rimom. Njegovi izaslanici, među kojima se u izvorima pominju Nikola Pando i Jovan Margeriti, razgovaraju sa predstavnicima francuskog dvora, dok papa Kliment V dobija uveravanja da je srpski kralj spreman da prihvati crkvenu uniju sa Rimom. Za uzvrat, Milutin je očekivao potvrdu svojih osvajanja i zaštitu od Ugarske i svog brata Dragutina. Papa je odmah reagovao. Poslao je svoje legate i uputio pisma ugarskom kralju i Dragutinu, tražeći od njih da ne napadaju Srbiju, jer je Milutin, kako navodi papa, na putu da se vrati u okrilje rimske crkve. Ali ni ovoga puta do unije nije došlo. Zapadni pohod na Vizantiju nikada nije realizovan. Političke okolnosti su se promenile, a Milutin je dodatno učvrstio svoj položaj. Kada je opasnost prošla, pregovori sa Rimom izgubili su svaki značaj. Papski izaslanici nisu uspeli da ostvare svoj cilj, dok je Milutin nastavio da gradi i bogato daruje pravoslavne manastire. Milutin je pregovore sa Rimom koristio kao sredstvo spoljne politike. 2 puta je dobijao ono što mu je u tom trenutku bilo potrebno, a kada bi opasnost prošla, pregovori bi prestajali. Stefan Dečanski nastavio je diplomatsku politiku svojih prethodnika, koristeći odnose sa Vatikanom kao jedno od sredstava spoljne politike. Nakon smrti prve supruge, 1322. godine, pokušao je da sklopi brak sa Blankom, ćerkom Filipa Tarenskog
jednog od najuticajnijih velikaša iz dinastije Anžujaca. Takav savez mogao je Srbiji doneti podršku Zapada i oslabiti položaj njegovog protivnika Vladislava II. Tokom 1323. godine srpsko poslanstvo odlazi u Tarent i Napulj, a zatim i u Avinjon. U pregovorima sa papom Jovanom 22. nagoveštena je mogućnost da Srbija pristupi crkvenoj uniji sa Rimom. Za papstvo je ovo bila još jedna prilika da Srbiju privuče u okrilje rimske crkve, ali i ovoga puta postavljen jasan uslov. Pre sklapanja braka, Stefan je morao javno, pred papskim legatima, da potvrdi svoju pripadnost rimokatoličkoj crkvi i započne približavanje Srbije rimskoj crkvenoj jurisdikciji. Za Stefana Dečanskog takav zahtev bio je neprihvatljiv. Srbija je već više od jednog veka bila čvrsto vezana za svetosavsku pravoslavnu tradiciju, a prihvatanje papinog uslova moglo je izazvati ozbiljne unutrašnje sukobe. Kako je umeđu vremenu propao i planirani brak sa Blankom, pregovori u Avinjonu ubrzo su prekinuti. Stefan se potom okreće Vizantiji i ženi Mariju Paleolog, čime se ova epizoda završava. Još jednom se pokazalo da je politički savez imao prednost nad verskim približavanjem, ali samo privremeno. Njegov naslednik, car Dušan, otići će najdalje od svih. Odnos cara Dušana prema Vatikanu prošao je kroz dve potpuno različite diplomatske faze. Na početku svoje vladavine Dušan vodi izrazito čvrstu pravoslavnu politiku. U njegovom zakoniku, donetom 1349. i dopunjenom 1354. nalaze se odredbe kojima se zabranjuje prevođenje pravoslavnih vernika u katoličku veru, dok su katolički sveštenici koji bi to činili bili kažnjavani u skladu sa odredbama zakonika. Istovremeno, katoličkim zajednicama od velikog privrednog značaja, poput dubrovačkih trgovaca i saskih rudara, garantovana je sloboda veroispovesti. Dušan je štitio interese svoje države, ali nije dozvoljavao mešanje u verski život pravoslavnog stanovništva. Veliki preokret nastupa 1354. godine. Osmanlije zauzimanjem Galipolja trajno prelaze u Evropu. Dušan je shvatio da se pojavila opasnost koja prevazilazi dotadašnje sukobe između pravoslavnih i katoličkih država. Čovek koji je do tada zakonski ograničavao širenje katoličkog uticaja, sada je bio spreman da o istom tom pitanju pregovara sa papom. Zbog toga u proleće 1354. šalje svečano poslanstvo papi Inokentiju VI u Avinjon. Na čelu poslanstva nalazio se Božitar, ugledni kotorski vlastelin, carski sudija i jedan od najpoverljivijih Dušanovih ljudi. Dušanova ponuda bila je izuzetno ambiciozna. Bio je spreman da pregovara o crkvenoj uniji sa Rimom, ali je za uzvrat tražio da ga papa prizna za kapetana hrišćanske vojske, odnosno vrhovnog zapovednika budućeg krstaškog pohoda protiv Osmanlije. Za papstvo je Dušanova ponuda predstavljala priliku da obnovi pregovore o crkvenoj uniji. U svom odgovoru papa Inokentije VI naziva Dušana presvetlim kraljem Raške, čime mu daje do znanja da ne priznaje njegovu carsku titulu. Istovremeno u Srbiju šalje svoje legate, biskupa Petra Tomu i dvojicu Franjevaca kako bi nastavili razgovore sa Dušanom. Međutim, dok su papski zaslanici boravili u Srbiji, ugarski kralj Lajoš I iznenada napada severne granice srpske države. Time je postalo jasno da se politički interesi Ugarske i papstva ne poklapaju nužno sa Dušanovim planovima o zajedničkom pohodu protiv Osmanlije. Dušan je zaključio da papstvo nije u stanju
ili nije želelo da spreči napad jedne katoličke države na Srbiju uprkos pregovorima koji su bili u toku. Razočaran razvojem događaja, prekida pregovore sa Rimom, a papski legat Petar Toma napušta Srbiju bez postignutog sporazuma. Samo nekoliko meseci kasnije, u decembru 1355. godine, car Dušan iznenada umire. Njegovom smrću završeni su i poslednji veliki pregovori između srednjovekovne Srbije i Vatikana o mogućoj crkvenoj uniji. Posle njegove smrti, nijedan srpski vladar više neće imati političku snagu da pregovara sa Vatikanom sa pozicije kakvu je imao car Dušan Silni. Nakon raspada Srpskog carstva i veoma razvijenih diplomatskih odnosa despota Stefana Lazarevića sa Rimom, politika Đurađa Brankovića prema Vatikanu predstavlja jedno od najdramatičnijih poglavlja u istoriji odnosa Srbije i papstva. Sredinom 15. veka Osmansko carstvo sve snažnije ugrožava Balkan i samu Vizantiju. U pokušaju da obezbedi vojnu pomoć Zapada, vizantijski car Jovan VIII Paleolog prihvata pregovore sa papom Evgenijem IV. Na saboru u Ferrari i Firenci potpisana je Firentinska unija, kojom je vizantijska delegacija priznala vrhovni autoritet pape u nadi da će Zapad organizovati veliki krstaški pohod protiv Osmanlija. Poziv za učešće na saboru upućen je i Srpskoj crkvi. Vizantijski car i vaseljenski patrijarh nastojali su da i Srbija pošalje svoje predstavnike. Prema istorijskim zapisima, despot Đurađ Branković tome se odlučno usprotivio. Kasniji izvori čak beleže njegove reči upućene srpskom patrijarhu: "Ako odeš u Firencu, obesiću te." Bilo da su ove reči izgovorene doslovno ili predstavljaju kasnije književno oblikovanje događaja, jedno je izvesno. Srpska pravoslavna crkva nije poslala svoje predstavnike na sabor. Time je Srbija ostala jedina pravoslavna država koja nije poslala svoju zvaničnu delegaciju na saboru Ferrari i Firenci. Za papstvo je izostanak Srbije predstavljao ozbiljan neuspeh. Bez podrške Srbije, koja je bila jedna od ključnih hrišćanskih država na Balkanu, Firentinska unija izgubila je veliki deo svog političkog značaja. Kasniji izvori Đurđu Brankoviću pripisuju i sledeće reči: "Ja sam već zašao u 9. deceniju svog života. Moj narod me smatra mudrim. Ako bih sada promenio veru, moj narod bi pomislio da sam poludeo, a ja bih izgubio i dušu i poverenje svog naroda." Iako istoričari raspravljaju o autentičnosti ovog citata, on dobro oslikava stav koji je Đurađ Branković tokom svoje vladavine dosledno zastupao. Posle njegove smrti, 1456. godine, na presto dolazi njegov sin, despot Lazar Branković. Srbija se tada nalazila pred samim krajem svoje srednjovekovne državnosti. Osmanlije su već ovladale najvećim delom Balkana, dok je sultan Mehmed II. Osvajač pripremao konačan napad na Smederevo. U tim okolnostima odnosi Srbije i Vatikana ulaze u svoju poslednju fazu. Ovoga puta više nije bilo reči o kraljevskim krunama, dinastičkim brakovima ili diplomatskom nadmudrivanju. U pitanju je bio opstanak same srpske države. Despot Lazar Branković nasledio je državu koja se nalazila pred potpunim slomom. Osmanlije su bile nadomak Smedereva, a bez spoljne pomoći opstanak Srbije izgledao je gotovo nemogući. Početkom 1457. godine Lazar Branković započinje pregovore sa Svetom stolicom, nadajući se da bi približavanje Firentinskoj uniji moglo obezbediti vojnu pomoć Zapada u borbi protiv Osmanlija.
Papa Kalist III ovu inicijativu dočekuje sa odobravanjem i 20. jula 1457. godine upućuje pismo u kojem Lazara oslovljava kao despota Srbije. U pismu obećava da će raditi na organizovanju pomoći strane Svete stolice u odbrani od Osmanlija. Međutim, dok su u Rimu pravljeni planovi za novu odbranu Balkana, Lazar Branković iznenada umire početkom 1458. godine. Njegova smrt dodatno produbljuje krizu u Srbiji i otvara borbu za vlast. U nastojanju da ojača položaj države, njegova udovica Jelena Paleolog, uz podršku Ugarske, organizuje brak svoje ćerke Mare sa bosanskim princom Stefanom Tomaševićem, koji ubrzo postaje poslednji vladar srpske despotovine. Veliki deo srpske vlastele i stanovništva nije bio spreman da prihvati katoličkog vladara u tako presudnom trenutku. U svakom slučaju, bilo je prekasno. Sudbina srednjovekovne Srbije praktično je već bila odlučena. U proleće 1459. godine osmanska vojska opkoljava Smederevo. Bez mogućnosti za ozbiljniji otpor i bez pomoći koja je očekivana sa zapada, grad je 20. juna 1459. godine predat sultanu Mehmedu II. Padom Smedereva prestala je da postoji srednjovekovna srpska država. Od Stefana Nemanje do Lazara Brankovića prošlo je gotovo 3,5 veka. Srednjovekovna Srbija menjala je saveznike kada je to zahtevala politika, ali nije menjala temelje svog crkvenog identiteta. Padom Smedereva 1459. završila se jedna epoha srpske istorije. Ali time nisu završeni i odnosi Srbije i Vatikana. Oni će se nastaviti i u narednim vekovima u potpuno drugačijim političkim i istorijskim okolnostima.